Mizoram hripui du takte tlang sang akan ule naw tile khovel mun sang atanga kan chanchin min ngai vena min tong trai sak reng thin tu te in zawa in voide hian in chung alom thu ka soi du a chubi pa chuan chibai kan buk vek chewni ama sain COVID-19 din mun khovel le India ram hantar lang masale lokila tukin report tharlam bera atarlan dan chuan COVID-19 sikai mu chu azat hi khovel pumpuya hian vaibel chathum nuai somnga le pakhat sing thum sanga le zanga zet anlo ni ta a mi nuai som le sing thum le sang sari le zakwa le som sari le pasarin an thi pui to a vaibel chia som ni le paruk chuang an dam chuak to boka dam chuak to hi khovel huap hian za somli le pani 0.36% ani India rama hian noi somruk le pariat singli sang sari le za sari le somthum le panga positive mu chuani to a mi noi som singkhat le zaria le som le paruk in an thi pui to a dam chuak hi noi somnga le pak nga chuang ani to a dam chuak to person ro chu India ram hena sang viu maya za somriat 0.42% lai ani India mar chakhen clear le lok taila hi kan din munani asama hian positive hi an pung tam ta hle maya noi khat le singre le sanga le zali le somli le pali ni in thi hi zasari le somthum le pangan tling ta ani Arunachal Pradesh hian positive sing khat le zali som ni le pakhat omin thi pui som le pariat an oma Manipur hian positive sing khat le sang khat le zaruk somli le pakwa omin thi pui somsari le pakhat lai an om to ni Meghalaya hian positive hi sang ruk le zali le somnga le paruk ni in thi somnga le pali lai an om to a Nagaland hian positive hi sang ruk le zali le somni le pakwa an oma thi som pasari an om to a Sikkim hi straight lian vak lo ani a positive sang thum le za le som thum le pakhat an oma thi hi somli le pathum lai an tling ta a Kanthenom state Tripura hian positive sing ni le sang ruk le zariat le somsari le pal lian oma thi hi zani somgwa le pathum lai an om ta ani hey Mizoram COVID-19 data official boy pui tu ber hi integrated disease surveillance program kan ti maya IDSP in achin sia danin positive hi Mizoram tukin jingthling khan sang ni le za le som ni mu chua ani to a mi sang hale zasari somsari le pani in kan dam chua pui to a tuna positive active case kan nei mek hi zathum le somli le paria chau ani tin dam chuak to person hi Mizoram hi sang fal na maya za somre le pathum point a panga pariat ani a hi khovel pum le India ramma dam chuak person sang ber ani filor lak ani alomum hle mai voini thlengin thi kan la om lo hi pathian ven himna ni ti kan soinon le duani ti chuan ai DSP chin chiadan report thar bera chuan Mizoram puma COVID-19 sample hi singre le sang ni le zaruk le som test to in positive hu chu zong zong hi sang ni le za le som ni zinga hian zariat somsari le pakhat chumiom je chu 41.09% hi Mizoram leilung fa te an ni a abak atamber za sang khale zani le somli le pakwa chumiom je chu za somnga le pariat 0.91% hi ram leilung fa ni lo namdang kan ti te hi ani thung ani positive mu chu zong song zinga sang khale zanga le somni le pani chumiom je chu za somsari le pakhat 0.79% hi Mizoram pon atanga lo lut travel history nei kan ti te kha ani a tual chunga ingkai dar na kan han ti chi local transmission hi zanga somko le pariat chumi obje chu za a somni le pariat 0.21% chau alani thung ani Mizoram positive mu chwa zinga zariat somthum le pakhat chumi obje chu 39.19% hi para military forces le Indian army te ani a zale somre le panga chumi omje chu 8.72% hi trucker ho andi ho hi bungrua
รอนพูรูทินตูเตอันนี้จุดที่เมกไลส่วนซิวิลมีกันที่ฮีสังขเลซาเลปลีอันเนี้ยซึ่งมีอมเจจูซาสมงาเลปนี่ 0.07% เจ้าอันนี้ทุกอันนี้ตินตุนา active case กันนี่เมกจะทุ่มสมเรียเลปลีจิงะจันฮีเลสมทุ่มเลปังาตุนดินมุนอันนี้เจ้าเฮียนซาสมรุกเลปัสรี 0.52% ฮีparamilitary forces le Indian Army te anni sang filor lak maya chuan zale som le pathum hi civil mi kanti anni a sumi omje chu 32.47% chau kani thung ani kan riat thewangin thakalta September thatir lampang khan ni khathil thuwa COVID-19 positive kan mu chua hi apung deuh thut maya khawang khan kan ho tu ten uluk takin ngai to na sengin kan Aizawl khawpui huam chunga tan in kharkhip na partial lockdown ni som chung kha kan puanga kan han mang ta khani a mi puiten kan thatlana turani ti hria a phun noi lo le do thei tak maya kan ho tu te ruam man na kan zoma wang khan a hlo thlin na voini hian ra duam tak mai hi kan hmu ta ni in ka hria a mi puite chunga po lom thu kan soi ni ten partial lockdown chung khanin contact tracing ti tu te trim lamin ngor takin an han chui zuya sampul la khom tu ten zan kho tai re thlengin veng tina kalkualin swab sample an la khom thin khani a tin siti mek license MC kan Mizoram Medical College RT-PCR laboratory lamin tlaiwar sakin chol ha dampo soi lovin sample test na an thok boka partial lockdown chung khan sample sing khat le sanga vel bor hi la khomani a sample sing khat le zanga le somria le pakwa test ni in positive mu chu azat hi zale somli le pakhat an tlingani sample lak hi tamtak awang khan test result ti chua konga du angin kan kal chak thei lova heti chunga do thei taka min lo ngak ram thin tu te chunga hian lom tu ka soi duwa sample test result ngak tu te hi wone hian in tuar chela min thriam thina hripui ka ti khop mai tin ka soile du chu ZMC laboratory a thok tu ten thei to an chua tak mewa tuna chuan backlog ka ti maya again result chuak tur om anga tling khom vak ang chi kha kan nei talovani chuwang chuan voine chuan ni khathil thuwa sample kan don khom te hi atu ka hian kan test zo ta zel thei hi alom khop mai tin partial lockdown khan atum ber pakhat chu contact tracing zo fela sample lak ngai ti fela kanin kai chhon na transmission chain again ni chhutchah kha kan tu mani community spread thleng lo tu ra thei top chu tu te zong voine hian LLTF kan ti te sample collecting team te contact tracing team ba ka test lo ti tu te tin kan police te kan sarkar department sang te kan medical team te kan frontline worker te tin chuba ka chon kan volunteer kan han ti te le kan media te kan soi seng lawang mizo mi puizong song te kan tho rim na le kan tho ho that na hi voin hen ro puya chu tho ho na tha chu ara kan sing mek ni ka ria ani tin tuna hian positive thar mu chua lo ni te po hi kan han dei te zau maya alomum ple tun haya positive thar kan nei zinga tam ber hi chu zoram pona changa lo lut quarantine lai ho anile zel bok ne tual chung positive thar mu chu azat chu soi tham vak lo hi when hian ani thial ani tin tual chung a positive thar mu chu claim kan han nei hi boipui po azia ta viau maya hei hian en tir ni ka hriat chu he laka hianin kan film kur hle maya mi zong kan tanga sarkar ruam man na kan ti hlo thlina kan zom that wang ani tin he dar zel tu laka hian Mizoram hi wone hian kan in veng thei ram ning ka ria hripui tak zet ani tin COVID-19 leng laka kan dinhmun azia chho deuh alan mek rual hian kan in thla da phang ti ro chu ka hlau hle maya chuwang chuan film khur taka chun zom zel hi
COVID-19 hri thar kan han ti maya novel coronavirus ani awang hian ani phung hi zir chian mek zel hi alani ti kan thriat poimo a kan film phur le ro chu ka du khop mai ti hi kan ta lang du ani ten tun September thakal ta mai phe ka chu thakhata positive kan mu chhuat tam ber thla kha alani ti kha hrenengila ka tiang kha kan la tong ve thei tho ti po kan thriat ka du ani atira her hi awanga tuarna sa abik takin Europe khomol puya chuan dinhmun zia laman pandona mo anin ti mek la hian hei tu hnai maya sikai pung hi Europe khomol pu hian an tampung an nge dan tamin an pung thar tam ta hle maya abikin Albania te Bulgaria te Czech Republic tele Montenegro te North Macedonia te hianin atho ni na second wave kan ti hi tun hen tong chota ut mai ni tin chu ti rol chon Europe ramlian ho kan han ti France te United Kingdom kan ti te Poland te Netherlands te Spain te le Italy te po positive mu chwa thar tuna hian an tam ta hle mai second wave thleng anga in puan an langam chi alo na chungin tuna hian heng ram te hin na satakin an boi ru to a tin in fiam mi lar tak te po positive thar jing a hian mu turan tanual ani Asia khomol puya po Israel kan ti te Indonesia kan ti te Philippines te positive tharan pung na sem mai tun din mala hian North Africa le South Africa lama po kiam lam pan lovin when hian pun lam te po an la pan me kani kan soi to thin angin COVID-19 hripui na minlon lu chil tir khanin COVID test na tur laboratory kan nei lo wang khan hun enge mo chen chu phai lama sample test turin kan thon thina hun a he ba ka phai lama COVID-19 test sample tur hi an lo nei tam ve tul bok nen khan kan ram chung nge ya test thei dan tur kong dap khan kan boi mai khani mar chu van dei thak takin Falcona kan referral hospital building a TB laboratory BS L3 alo omrem chang lo maya kan soi photo thinang khan man mo taka chei bolin virus test nan hi kan han mang ta kha ani voini thlengin he laboratory mang tur hian in central lama thunei tu te hna phalna po hakan dil ma savekka hetianga BS L3 laboratory man tur alo lau hi kan tangkai puin voini thleng hian hei awang hian hemi awang hian nasa takin kan nun na te po min chan ve te poin ka ria kan ta lang lok du ni tin chuti mek lai chan hei thil lo mom deuh mai tu hnaya kan sawrkarin kan dong do na chu ZMC hianin viral research diagnostic lab antia VRDL kan nei don ta ani hei hi Indian Council of Medical Research in Medical College tura adu ang chi kha alo ni hei hi thil poimo tak mai ani akan nei thar donin ka ria kalom khop mai tin hei hi apoimo na chu virus pu chuana laboratory changkang tak ani dona tin COVID-19 kherni lo nat na hrik virus chi sang zir chian na research kan be na tur ani dona hripui leng dang lo le thila po khanin hei hi changkai takin kan mang dona Mizoram tan hianin ro asset atling donin ka ria ani hei kumin mar tha dei to khanin Indian Council of Medical Research nena he laboratory kan ti mai VRDL din theina thei ani to thu ke poin ka juk thlena an muang sang deuh thina ka ria ta wangin ke poin ICMR ho tu te ka juk bia abik takin India rama an ho tu pa ber hi Professor Balram ania Director General ICMR ani voi tam kan in bia ani point kan ngen na te bin ngai poi mo khop maya tuna chon VRDL kan nei huna hianin ani hena point lom thu kan juk soi te po tul do na bin ngai sak em maya hemi kan han nei chia hi chuan entirnan nat na hrang sang hepatitis C kan ti te HIV kan ti te le nat na chi sang enge mozat chu phai lama thon ngai lovin helai mun hen kan ti thei don ta ani hi thil lomom takani
tin classic line no pangko thalo leng te po virus wanga ni tlang pui thina a chan zon chuate awol sam don to hemia wang hian tin hei hian damlo en kol na kan han ti treatment ko ate kan doctor te na sa takin apui thei kan be sei bok dona state pona sumle hun tam tak kan khoral thin kha hetianga laboratory changkang tak changklung tak kan hi chuan na sa takin hei hian ati kiam don ni in ka hriani hemia tan hian ZMC COVID-19 sample test na laboratory achunga so kan han bo sai meka he laboratory le akentel thil zong song hi Indian Council of Medical Research ICMR in aron tum vek dona state sarkar sum sen tur hi aw meu don lo ni in ka hriani tin kum top lama chuanin he kan laboratory hi man thei kan in be sei meka tin microbiology department in hei hian en ko langai dona a en kol tu tur mi thiam po mizo doctor engamo sat kan nei to sa te po uma lak bel te po langai mai thei eng po ni sela hi mi puin kan lo hriat lok kan duani tin COVID-19 sikai dam lo te en kol mun kan han tia COVID care center kan han ti te tin DCHC kan tia COVID care hospital kan han tiang si te po neng chu bizo tongin tin chuba ka chuan home isolation kan han ti te DCHC kan han ti te atanga chua tir theina tur discharge kan te sap tongin le an en kol na ti top chung changa hianin Ministry of Health and Family Welfare India sarkar hianin kai thona guideline asiama chumi siam zul zuin Mizoram tana himle thaber tur tuna hian ngai to chungin mi thiam rual ten kan han duang chuak ta session laia kat soitong khanin assembly house party sang ai hotel stakeholder kan timaya kan tho puithin MKHC te NGO Joint Coordination Committee roi tu te tin Indian Medical Association te le private hospital association ai tenen te po hi kan soi hova kan mi thiam dang tenen tin tha kan ti tlana uluk taka kan ngai to nuin mi pui te hriata heng hi kan han ti chuak chhota tangkai takin wene kan mangmek ani kan mi thiam rol ten uluk taka an zir chen hnuai hianin Mizoram chunga kan government kan ti te community kan ti te le hotel quarantine facility omte in kai hruainan dan thar an ruam han hi wene hian kan kalpui tan thei ta hi thil thar te poning ka kan ta lang duwa tin ruam an thara chuanin quarantine chan nia tang hian ninga tangani som inkara swab sample lak turani tin test result achua a negative chuan quarantine chunzom to lovin anapa ngai an thok chunzom thei to angti alo ni amaro chuan ma ni risel na in chik takin self monitoring uluk taka chunzom reng turati ani in ven na uluk taka kalpui chunzom zel tura ruam hanasiam ani Mizoram pona tanga lo lut home quarantine na om tlang ngal te zom tur big in kai hruana po tuna hianin siam that mek ni in reilo te aman tan thei turin pe kan in be sei mek ani thi kan soidu ani hei kan chief minister zom tak pu zoram thanga hian na sa takin he COVID-19 kan do na konga hian ma min lak puya ngai to na senga na sa taka ani na min kai hruaina le arua man na te poni tun han district soma ingani kan tiang mini PCR control testing laboratory kan han neya tuna chon district tinan function ta hin na sa takin min puini ti ka soinon le duwa kan chief minister za tak malak na le kai hruaina hnuaya mi zong song hi voine hen kan in troi thale maya hei hianin ra tha chuin zofa te kan ming atimoi hle maya Mizoram chung chau ni loin rampon thlengin hriat athalamin kan hlo pa le ni tin central lama kan sarkar ho tulian te ba ka media kan hanti te poin COVID-19 kan dodan chanchin hi an lo chuina sakhop maya ngai no man ti in an beng voini hena ver em chowa hei voyeng mo sat phailam chanchin buwa kan chanchin hi ti chhualo ni to thina
hei tun hnai lok nimin maya pokhan Rajasthana Jaipur khopuya hindi chanchin bular takpoin article a hial alo ziaka chuan Mizoram COVID hripui an omlo thu tele tin chuba ka positive te kan en kol that zia chungsang tele kan vi LTF tele OMA te tlongmai polten sawrkarin to that zia te aron tar langa tin quarantine facility in en kol dan a fil fai zia te straight pon atanga lo ho te point phu takin quarantine an ni na mun an pan zela anin en kol na hi en ton tlak ani zia te anon tar langa tin heng ba ka hian lo min ti lo mem tu chu Mizoram chu Christian ram an nia vangin mi pui te tong trai na ra le anin lungrual na hi en ton tlak ani tin kha chan chin bu khana ti chuakial ani tin kan hriat theu angin unlock 4 chu October thla chunga tan he kan han mang chho tan meka ama ain kan in thla zalen theta kan film phur zual sawero chu atul hleni ti ka soinon le duwa eile barba ka ni tin kan ei zona kong kan zo konga mit tenin mo phurna kan nei lian em ani ti kan hriat non fo hi atulin kain cha non le duani thil tul top khok ka lo chuan pon chuak lovila thenom khoveng in len po hi atul top pa lo chuan in sum ramin ching lovila ti hi kan in cha non le duwa abik takin thalai hrisel le chak zok te ina tomsen reng hianin omang ti hi chu ka hriat pui chewa ma sela kanin chung khura nu le pa pi le pu te ba ka no pang nat na ben vot nei te hrisel na lama ngai tom tak hrisel na pan kan ti ang te po wene hian pon chuak ve lo sela kan du khop maya an wa chua he nat ne hian kai pal lau chuan wene hian thil boi thlak tak kan ma chon thei ti hi kan hriat reng ka du khop mai ma ni theu hi kan poi moni ti kan hriat hi atul ngoi ka hria sawrkarin ti tur ati le ti lo tur a soi te kan zom thata sawrkar thu chuak ngai chang ram thin turin voine hian kanin cha non le du ngoi ani chuan hi atobera chuan tun din hmuna kan thlen theina hi voine hian toy te in kan soi duwa pakhatna chuan kan soi non le anga kan chief minister kai hroin hnuaya Mizoram mi pui zong ka sawrkar na thok te nen tu te po kan tang tlang them em maya chu wang chuan kan tho ho that na ra hi wene kan sengani ti ka soi du ani chu ti mek lai chuan COVID-19 do hi ma chon hi thil hau tak ani khovel ram ro pui ber medical science lama po sang ber po in an mol pho pui mek ani chu ti kara Mizoram ina winia mol pho lova ati Thaber state India rama niamin han puang te po hi aro pui ka ti khop maya chumi kan be na konga chuan abik takin ke po health changtu kan ni nang hian in du thu sam lo thil tam tak hun kal to thariat don kal to khan in poi ka soi tele in ril ru ka ti na tam tak omang ti ka ringa tin ke ma chau ni lovin ke mai na ka tho pui zong song te poi na win hian an ti fu tok lo thil tam tak in ril ru kan ti na thil omang ti ka ringa thin lung takin in ngai dam na ngai tha thiam na kan dil le ngoi ani chuti mek lai ro chuan he COVID-19 kan ma chon na konga engemo thuron poimo kan nei ni chuan englai poin chu thuron chu dong song turin kan in pe ni ti ta poi kan ta lang le du ani ti chuan kan rin pathianin kan tong trai na voine hemin changa ami te min phasan lo ni ti hi alang chiang le in ka hria hripui laka kan him tel the dan le sikai ten dam na an chan fik the na hianin bang lo kan tong trai hi poimo hle doning ka ringa kan in cha non le du ani ei bible chang te poi han soi hi tun kar chawin ka ril ro lian de mai pakhat oma sam som ko le pakhat chang khata chon min veng tu pathian ti heading oma ta chuanin chungnung berapi ruk na hmuna omma chu engkim ti theya hlima chuan om rengang ti hi athamuan thlak le in ka hria ani sam som saria pathum chuanin ke ta ne ro zong pathian nei hi thani ti te kan muwa chu wangchon voine hian sam za som ni le panga nami
lalpa ring tu te chu zion tlang ti hin rualok kum kho ring tu rang chuni ti te kha ril ruwa alang thar maya chu wang chuan kan him na kul pui hi lalpa ni ama hi bel tatila chu wang chuan zoram chunga cheng zong te ba ka zofa u le naw khovel mun sang om te poin chung lam thil ti the na hi yaw chun zomila lalpan thiro pui tak min ti sakani ti hi seila namdang ramdang atanga ron pu po a min ti sak tu pathian nung betu Christian ram kan ni hlut na te po hi heng covid awang hian puan chuin om theisela apoi mo hle ome chuti rualing ke ma ni lama kan film khuna tur theu kha hringila in tha da lowila mani tan mai ba ka midang tan kan film khur zel hi apoi mo tak sanadi kan ria ta poi mo a chu wang chuan thlapang lo le pathian rin chan chungin voinde hian he hripui do na konga hian ne na hi kan chang nge yanga chu ne na kan chan chuan voinde hian kan choi moi fo tur le kan chuan ber tur chu lalpa hi nimul ro sati hi kan in cha non le do ni kalome